ubanza ugakaraba intoki. Iyo utabanje gukaraba intoki ushobora kwisanga uri koga amabagiteri. Karaba intoki zawe neza ubone gukora skin care routine yawe ya nijoro. Intoki za kera niba zimaze guca rero, igikurikiyeho mu gukoresha cleanser. Cleanser yawe nicyo kintu cya kabiri uhita ukurikizaho. Nyinshi tugiye gukora double cleansing. Isabune ya mbere ukaraba ukiyunyuguza, ukongera ugakaraba indi, wongera ukarabe. Double cleansing ikintu ifasha ni ukumaraho imyanda yose iri ku ruhu. Ukibuka ko n'ijosi ari igice cyo mu maso, ukibuka n'iminwa yawe nayo ukayibuka, amatwi n'ibyo ngibyo. Ubundi uruhu rwawe uko waruprepaye, uko wakarabye, bigena uburyo ki uzabonamo umusaruro. Biba byiza gushira ku ntoki, kubera ko iyo ugashyize ku ruhu ugasubizamo, ubwo seramu yawe uba uri kwigabanyiriza ubushobozi. Munsi y'amaso naho ntuhibagirwe, hari abantu bahibagirwa ugasanga hamwe harakeye ahandi ntabwo hakeye. Ugakurikizaho retinol. Retinol niyo ifasha uruhu rwacu kudasaza vuba, naho kariya nabanje gafasha kuri hydration. Nk'uyu mumanyari uri hano, iyi retinol izayikuraho. Urabona ko ahandi isa nkaho yayikuyeho. Ntabwo ari byiza kwisiga nyinshi. Gakurikiraho ni kano kugira ngo naza kugira ama irritation. Aka gakreme nakunda kubi kuko niko kabinkorera, gatuma uruhu rwanjye iyo umuntu arurebye abona ruri kuyaga. Rero ngewe nkunda kwisiga nose, ariko wowe niba retinol igusigira irritation, jya uyisiga ari uko uruhu rwumye. Ariko kubera ko ngewe nayimenyereye nta kintwara. Rero ntiwibagirwe iminwa. Hari abantu usanga rwose iminwa yarayibagiwe, atibuka ko ari igice kigize umubiri. Impamvu y'agapig lips ni kugira ngo iminwa yanjye itaza kwirabura, no gushiraho ino hyaluronic acid. Ndayikunda cyane, iyo nayishizeho mbyuka iminwa yanjye imeze neza. Ikindi mpita nkora ni ugufata ngasiga gutya ku ntoki. Intoki nazo nzikorera anti-aging. Retinol urabona ko idatwara product nyinshi intoki, bitonyanga bibiri bibiri. Ushobora no gusigaho igikotori gisanzwe, gusiringa bya bindi umaze kwisiga ntibize kugera. Bibaye na byiza wahita wambara ga.